Wakweta Nina Rose. Alright, nuko kwenye kwebaza mwena imbyo n'umuterebere cy'umukanisha cy'amani minji mnonga kugira ngo munene sezo rwasimbara guti ni mwe mwamutine kurunji akurunji mnonga arone abantu bitu Iceman abakubamba turebera mu diaspora inante ro kamese jya tubera ko tubara babulunji nyuma bari mnonga abantu bitu abakutorebera muri Dubai abantu bitu abakutorebera Abu Dhabi abakutorebera side za Saudi Arabia ico muri abantu nje mambe buza ico nobachikora bata ndukonda che kwikoko kintu changu hi oine data sumya wena widanundi njera apu itonije bakweta the new vision digital experience app blamwe hona hokubori TV wose nobojine kurunji hamwe na TV zona is a vision group ikintu chikutambura kurunji akurunji mnonga tenagarukanye kabitu nagaruka nabo jobamani minji mnonga bijana bawominga no kuwominga kutoreka ngu mwene biro mwenda byo kwikumi amaguru muza kumera minji mnonga konkandi kubahamisereza n'umubagira ngo bantumwe akapira TV wose nishoba dira ko twakahangwire ababoda boda twakutubasa konka umucyombe ko nyine bashaba kuru bari ku representinga side eri turabe ntayana nayo reka mbahereze akagisha base ku bantu batoyanjura kandi toyenjore kimwe okumanya umupira gwito guturireho agati ya TV wose hamwe n'abavugi ba boda boda muri Mbara City noza ndandike no mujozo no like ari ready Ramsari mbakare webale design mukuru we cyanga amazina ni kuba Joseph kandi nimvugira Central Market ya muryango gwenkoko nuko muntaro kurira sports zambara stayona habwa boda boda ndiyo ho nizana chairman mutayi wanje so nimba Hamza abavuji ba boda boda mwe na yimura yeru abariye bareba TV go stage shaha abasigazi banje twetebekanise kurunji TV West izena kadeya kaneza kumira buzima arimba reka tureche abana nawe turekandi kana gambe bwa mujo kutimiseza sho niza kugerwa nijinje muri terasho cyama twakakira bari mnonga amazina no kunda Sadia Salongo chairman boda boda Mbara City nimbanza no kusima TV West na Radio West aho kubasa kutereza umugisha tukabasa kumanya ngo bwiro ejesha igene airtime so ntubasa twasima kuba capacity tujini abakwetegereza kushanga ngoriya kandi uruhabo kugira ngo abantu babase ku recognizing normal gukora n'ikintu cyukuru so nyenda mbagambire mukuru we cyane tubamanya aho kuzana turyabaye ibi ikintu kushobera nawa nanacigambe na mnywana wanje kunamjanti tuzirabe nyinshi kumaganzi kubisha twe kuba jobondo ganka gambira no Grace namjanti nuba kumpa red card man state kuza kunyawo ngasigana kugambira kuzo mupira kanyencha kare kandi cikashikiriza so ninyena kukakase nguboda boda Boje mwakwateria kare yaberiye abana mwambasa kwa konkate jine yabashije bamusubire sinjura nabashije aba kare cyaba Salongo bare mnonga okitini seruzo ko shware tinkwamya ngo muza kumara okonka nekategereze izobereriye nyini ibiro byo kwezi bya kwa birumwenda ukwezi ko 10 it's going to be Independence Day zakaturi aho mucaye cha Global High School aturukuritana na nabavuji ba boda boda nabantu bya basekono bateka makasente companies zinje mnonga wo tuvenore ba programs zite stars umena zumwe 20 aba representatives babasakwa bagamba Mbera ningashi barukutsigere kishani ikintu nko kucyara basekwa anishambara reka nzo wa director wa sports tugambere imwenka team ya boda boda mwetebekanise muta kandi no mutara basekwa naija omuhagizi wanyu kozi mwako mwina bahagizi benshi nikimanya bije bari ku expectinga kininga ni kintu cyo kibara basekwa abantu bafuna umupira uko we bari mnonga I think boda boda atiraji expectations zirya yiguru ezawin muri nko turi nko mu 95 nka 5 years so omuyindi ni mubati hakaru we bare odi yanye tembere ya vision group West na Radio West kutariza amaboko abashigazi banje ningashabasiza ba boda boda betebekanise kurundi training tukozereze kumara na hateje shatwarga inayituraze nyine chairman wanje ogu twine chairman wa boda boda habwa Mbara City South umwana Raubeni twine Justice owanosi tukekunganya muko mu habwa burunji bwa Mbara City twagira ngo nteka ku mobilizinga buri nshonda yonergeho ki umvuji wa boda boda kandi umpira nituba Hamza TV West na Radio West zaguteza umvuji wa boda boda wo wenka yo takarebera chairman wanje ngo ayinibondo konkari fite geshara yewe bazona ngo yewe bazayina biturije kutera siri wanu teka mwafu no mugishambi so mumaze mafu no kwe bwa friend yego kwegeza
abasigazi banje bariyo betebekanise kurungi aha biro mwenda aha Independence Day twetebekanise sha munana kuba turyaciye gorobo kandi wakubasa kuba rya TV West stage sha arye nareba nimpuga burumvuji we na wa boda boda nuwe bwire kutusheme kweyusya kandi tukemanya kandi tukekunda muize muhagere abashabanyi ba boda boda murebe talents z'abana banyu omukicaye gorobo aho kwa TV West ece nza kubatera siri wanu kaciya mani ngo kuyagamba kweli okay reka director na tinserezo chairman director ya kigambo kache kokana nyenda otsigire kishani because stages twine nyinji mnongo muri mbara mwa describing aho twinemu abambara north twinaba south kana stages nyinji mu town hall ka honka nyinji mnonga mubase kuta ku mingashi akujeje na mabantu mukajana manya buri stage tuyemo muzani koze umwine nyinji mnonga abamwe baso kugera hayi stage ya kuntu bagenze baturiye mu rukwe noza kukikora takorebuka ngo tabasa kuza mu kwemura rugwe rubare mnonga ndushura mu TV West na Radio West zinabakoze bintu konkabona tubakaza mu note kwa selecting so ncumanye sangu yitwe nkabebembezi no murumo gwitu kuzo mu Africa motini y'abantu bashatu ukazo musoke y'abantu bashatu then twine n'abavugi bitwa baba kweta abana ito operators abo kuzo reflectors nayo kapikinga ukazaka chiko ka stoka pikinga ukazaka noso ka pikinga ukazaka soso ka pikinga so yitwe no tumanyangu twine kora team on boda boda him to ari international ke indu kwebembera y'abantu mtwa international yes umuremara kandi no mu so nicumanyisa ngo tushemeye kubantu rondamo abantu abatakurenga abantu abana n'ingabo na batanu konka umuryabo bona no tubana tumanya abantu abo kucanga gende ba abo turafite abo ndakoretere mukuru we canga umbiro kirabwizo kagure wankomo no manyaro cyayi no bwiza na waduka abachina yes bakashikana kwenda kujibaninga bakajibaninga by the way kureba mpira no gwizoka ukareba kicuncu ukaresha cuncu konka kuri musoka tukumanyisa ngo mpira tuzakurita mu gwa magic no umusigaza nakusinda ko mpira because umuntu akusiba nacanga jia akacanga bread kimanyisa amapinga hadi wejesha ushitami ubukaire ngo mwozarume nacanga jia nacanga bread so kimanyisa yashaga merumunetambara akatana nikatera inzure kangamu afuna ka fruit sakaria atambaramu so ninyenda twitegereza nemironde mingi abantu ba boda boda batomuka betegerezaga n'abantu abo kushanga ngo training hiba kuraba muri nke yamaye kandi yindukamya ngo umuguru we cyanga kwa kwiza yatera John Baraka yanyinya mwaka so hasigara argaha ubaza mutuka zaza mugushenzi agira mwati yafuna makarabaho arabaho kandi umwe kuraba ushanga atarabaho wenga hato bwadara abaho cyamani yijyanitebekanise ushanga umuguru we cyanga tinuka wenka utugaro tiyasigize mu kirabu yasigamu obizo yatumara so shanga muyagukira mu makasheshe konka kakarire so na promising ngo abuju kabar ready by the way twine ba sponsors of course no bamanya bakabiriti GBK bakuzura umurimo gw'amande Kev timeje baju kandi twine aside yitu ya boda boda twine abantu nitwe abo kutugira ngo wayi mutabara myiza yes unka honorable to be MP to be umukuru cubaju ikintu harimo nakimatamo gamba no ukora umukuru Beno n'umugume ikintu harimo nakirbatamo Oceans team ucumanya nagamba Oceans cyinkuba nimanyisa Oceans zo mu rumero muneye gukora so nicumanyisa ngo abantu barimo twine n'abantu bita kugabe za Rons kandi imetendere shikire aba pure flow abo kushangwa kuri yo ruguru Eden ayabiyeri so ncumanyisa twine abantu bitu abo kushangwa kwataraho umumbere y'ubutebasa so nimba kakasa kujya mu TV West mwebare kutweta konko mwadese nduru nimanya ngo kugura ahwe oburumo butorabasige munimwe muza kutiyobwire mutweta so twamara kubasimbisha twete no mwija kutweta no twija kubeta nimwe tugaruke tuje ngo owai kurigerera okutwarebere abacara mbazwanziyemo abamwe nabo kusibo mbiyoma habatakubasa kugira ngo bashene kutambe nito twina nimwe n'abacara bavuga ngo bariyo yeshanye n'abacara mukaga umboda boda ikindi ukamya no kureta mukaga ndete mukaga deno tugite habuju mukaga abo tukore timu yabo abishiki nabo mix twetere umpira deno kutora amaretu inobwiye kutorasanga Santana nataho mu byoma na Sadia sagataho mbyo deno tucamure kintu cunure mukuru w'icanga mugwaze captain na munangu
oza director turukendera Yes, sir. turukenda abantu muraso kwa yina binja bari no bebuza bakuja konkashi awa TV West neza kwanezana na naba naba boda ahawe chetali field dendijo awachi naba boda nyenda ogezo kubasigira cyane kujangu nubwo competition ngo arangwera za kutware kinaki bagambira awachi twase kwanteka ugompira webare omukubanza nasima nasima naye baza TV West na Radio West kutwara zamu abo kuba company zo muri Mbarara City ni nyingi konka TV West na Radio West kurwe bakachuzinga industry ya boda ngo babe ni twe bazana ni twe buzima norane ikintu cyo muhenda so ntubasima ntubebaze ahabwecho kandi ntekateka ni mu TV West kuza kutweta numurebe mirimo mirunje yitukora cye omururembo ruto rwambarara ni ntekateke sha bagira ngo bacinga honka boda nangwa timbarara yonga ihangari yona business is cyane kibuza by'abakatete yes business is enyingi zikora ki nizifa so mu TV West amazima gargo ni mwe numanya emirimo yitukora mirunji ahabwa boda kandi teshe boda yira yaberiye byana bya boda ati n'abana basomera ba degree bahabona z'umurimo go kunyoma ati n'abashaba boda so Mr. Dishani intubahamiza kandi intubahamiza ngo nziza kubatera umupira mu rwo musimire anyina abasigazi banye nkabakijaji ogwari ya striking na nyini bandi ya striking aza ine cyo wayewa ebyo no byo ngamba ba recordinga twarga stompia ni kujya isaba ngamba bivugamo rukwesigira gukora nyine chairman wa South Mr. Raubeni nakuba naritwo mu wingi ejo ndiri njezo kwereza line up ati nchubanchu manyisa kabateri na ninga dishan kara yaretwa abe naza kwadagana na Sadias ogwe na samba nambisha tunatambura kurunji nyoni samba striking magoro kan chairman naza kwa narita na ni wao nyino home sigazi wanje wamani Ivan Rugangura navugira wabaguma na defending akurunja home center back nyine ho goalkeeper na arga home kishenyi nyino Brian na sambo midfield so abasigazi banje bona babeterekanise kurunji kandi nkabura kuanzura ho ningashi kuramusyaho ningasi kusimba ba sponsors abamwe nkatumusime ugor kutwereze cyo muri Mbarara tumusime yes na yes ekintu nakitekamu amani onarebo Stanley Katembeya ubwo yatuguriye na n'empira tugine tugizize omukuru rawo arayo yo kujya ngando baza kuri yo mfamu ngo twaze tugutegereze apana go gwagenda batugumva omukuru Benoni ubwo arigena za kutwereza uniform nintekateka eriyo muhande eriye neyiza abantu bakatari bona Central Market nkabe nkoko nubakira kutwagera bona abantu mbaza kuba barya gorobo kandi aba boda bona nibaza kuba bizwire ensi yona neza kubera hariya kandi wewe bari munongare bitarika tusibire na chairman ebigamo byamuheru kandi orukweta nabantu bari mbatureba aha TV West aba boda nabe batakukimanya babase kwa yino bakimanya ngo ibiro byo kwezi umwenda ibyo kwikumi zakaturiya kuri high school wewe bari munonga nimbanza no kushaba abucukwataho ngo bagire babe batwigura urutino rwa Gatete ahakuba ntenda kurga y'umuzinga gukutaho umucayi kurigera kurebe mbere kwereza so urutino rwitubine tata nimbashaba mu ruhozeho uwa boda witara munaboneraho nangwa na mukuru we cyanga akamotoka kakapakinga kandi nakira kwa muka Gatete ineme nago so nimbashaba mu rutino kandi yo kunanyizubwa ningaruka nsima management ya TV West na Radio West ahabwo murumo ugumutuye kuturohozaho noreba abantu nkitwe tukaturohozwa kugira ngo tukoma kuri ya heavy jacket bitura kunkani nyenda kwetegereza muganda wanje ngo twaje babari umungere yo vunanyizubwa twaje naye piki yakomera kutemba no vunanyizubwa kuba akubana bagira ngo tokubasa kushanga umuntu atakubasa kugura piki ya miliyoni 5 n'eshweka tumanyisa nemeronde mingi na ine capacity yo kushanga na jwara je na rebe kaje hari n'umucyaro mu rugo akubane uko umucyaro wanje narongo ari yomuka igisha ni mpamya ngo ashemeye ko bantegera misho narongo to mwako cyo vunanyizuka so umukuru we cyanga niwe jiro tukope urgame nako binetata Santana na timu umwana tumusime abo kugeza aho kumanya no buturahita kwibasa babasa kutwatara kandi ahasigara insima ntine bugaricuru kandi ukagasaba boda
mutumpakinge pichi zanyu konka muzukume aha kuba hina zitegeriza mwekume nenshonga nkuru eri kucira byona nyonka sadi ya stinka kuma burhamwe konko murumo gwanje no kusindika message for the picking kagici yamugasa. Okay, wewe mnonga chairman sadi yasi biti nanyera kubebaza nyina kwebaza kugira atitwa ba night economy itwa night economy ni kintu kibaterire cyo kujwara reflector jacket season stiyamba no bafite mbapchino teraka shano to gnu ya ntaro jo wakasendekera in case of anything tunofanya sekani neberye mu murumbaro mazamo ne wewe mnonga nyeje team ya sakani representing abantu bitu aba boda riders au muri Brembo Ritu uramba mu kuba no gwamani ncyo rebe twagera ngo numanya reka tube nubo twabanza nabo tubafuna kapira nabo ibiro byo kwezi mwenda ibiro byo kwezi 10 ne kubera Independence Day hari mu kishaye cha Global High School bituruke bazana sponsors bona basekwani batashajika bakasponsoring mpira wa gwitogo cyumukoze ne kintu chamani minji mnonga. For now let's get back to the music bitaka jenzere njabule mashara yake shongoro kama director bakuru nikeshongoro chako kunda sofa akaroho akafasa rumbagaro nyawtini fanu mnonga wa music kule kakavira konka nitekateka waza nko wa Ronald Mayinjo kantira akabare kona niza kugena nako kare naza kakurondera chairman yo nyowenje yo funanizoga nyowe chimsinga yo kunda bayira we koro takachumanyaga ni mpendera ndukusima abanyayuganda bacu koze cha rage rogogo mwene kashemerwa na mwene ine yake shongoro kaine no mozo witipa u abonye chumanye ekivuru cha tipa uruchurumuchi twine kusapotinga abana bawe so akukanshireye bene no buteka buzima kare mnonga cyane sadi askatweleze bino jibyo ka director mwe mnonga kija show chairman akwindura izo rero wangere mpira no nyaka na bintu mnonga tabya TV